Ka FIFA World Cup draw kandai mda kasngi ka santrik Disembar arajar pusan. Haka baka FIFA kan sapia yaki sap pratali ki tim hagi kat artali ki grup. Kata nagam ka World Cup arajar punriu ke bansa longru haki lai tali kiri kata Amerika, Kanada, bat Meksiko. Haka baka dang dairu kasen kebenkong haka World Cup ba enkentup hadu sap pratali ki tim. Ka por ban sedang ban pia yaki tim yaki nation yakiri hagi grup ki paper kandai haka por kat ar baje kat kum ka por jongkari Amerika bat kat kum ka por jongkari India kandai haka por si pouch tang menmet ka World Cup ar hajar punriu kala ya per bat ka World Cup ar hajar puar namar hakne ka World Cup ar hajar punriu ki jile kai kentam hadu kumpa South Hoteli ki jingile kai ki game. Haka bagi jingle kai haka World Cup arajar punriu kin sadon hadu kumba shispa sau game. Sau po pra teligi tim mentaka mit en pia di kat ar teligi grup. Bat ka weka grup kan kentup sau teligi tim. Haka bagi nyok banlekai hadu lai sin na ka weka grup. Ya ki high ranking nation kata kamut kiri kibadon hak ridu hak ranking jengka FIFA. En pia hagi grup kiba per haga ba kimla bane kendu haga juga grup ki lai teli ki host nation ka Mexico ka don haga grup A ka Canada haga grup B bat ka United States haga grup D kumta ka Mexico kan selekai haga snisdang jong ka World Cup ar hajar punriu haga ba haga snisdang jong ka World Cup ka Mexico kan sekun persya ya ka etu ka ba en sashim na ka pot 3 Haka baki tim kipadon haka pot 3 kadai ke Norway, Panama, Egypt, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Ivory Coast, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia, bat South Africa. Haka ba haka we ke grup kendon South teli ki tim. Haka ba enshim kawe ke tim na ka pot 1, kawe na ka pot 2, kawe na ka pot 3, bat kawe na ka pot 4. Haka pot 1 nalor ki lai teli ki host nation. Kata sa ka Spain ke Argentina ke France ke England ke Brazil ke Portugal ke Netherlands ke Belgium pat Germany. Kumta kini ki tim ki badairu ki high ranking haka FIFA kin yo don lang haka yu ka grup. Henry kini ki tim kin don halaka jong ka grup. Tengin sepej menta kamit na du ka port positang haka baka FIFA kan sa pia yakni ki sap pratali ki tim haki kat ar tali ki grup nagam ta ka World Cup arajar punriu. Kat bah nriu teli ki tim kipadangsa kata South teli na Europe bat ar teli haka intercontinental playoff ki ban sa yorung ha opne match lengbaka playoff kublai shibun.